Miarabatsika iaby raha lainareo fanampirapersia avao toy le vidéo harosiko amitsika androany de vidéo andesiko misariky tsy saintsika mikasiky an'le hoe tsy hisy fifiliana fa hilitsy amin'ny fitondrà tetezamita. Le débat moa hoe tsy misy drala ka tsy afaky manao fifiliana. Amiko io resaky tsy fananan-drala io misy fanazava azy ary zay fanazava zay handesiko anatin'ny vidéo toy satria diniho avao hoe ia président de la république hainao nanombombia ty mandanao, hainao nombia ty niafarany mandanao, hainao fa misy fifiliana après-nizay ao ka la ohatsy ka tena ny sérieux vatany politiquement amizay resaky fifiliana zay la ohatsy ka tsy misy fatahora amin'ny élection hisy manarakeo na hainao hitanao le mouvance ananjao fa tsy mampangozogozo loatsy anao la ohatsy ka miroso amin'ny fifiliana de ataoko fa honomaninao ty budget nécessaire tokony hampiasanao amin'ny fifiliana io. Or lefa androany le fitondrà mivola manao an'izao hoe tsy misy drala ka tsy afaky manao fifiliana fa manao tetezamita. Zay point tetezamita zay mihitsy ho velabelako etoa henanjao. Amiko io projet tetezamita io fa anaty agenda fa tanaty programme io. La nombiety nanapaha azy nametraha azy anaty programme tsy haiko ty vola mety tamin'ny mandat zay na lafa nanomboky nisehoseho hoe ia amlia le candidat no hentea le fihetsiky ny vahoaky par rapport amin'ny fitondrà henanjao, en tout cas le ressenti ny vahoaky par rapport amin'ny fitondrà henanjao de fa nidécider io tetezamita io. Fa sarotry amiko mihitsy ny hino hoe tsy misy drala tsika henanjao ka aleo manao tetezamita amizay. Fa anaty agenda io fa projet io. Ka izao ty hevitriko manokana mikasika an'io tetezamita io. Raha fa prévu io satria la misy fazotoa minimum amin'ny fikarakarana io fifiliana io de fa ela ny fitondrà fa nanao kaondoha fa namety nampilitsy resaky nanao dinidiniky hoe manao akory ny fomba hanatanteraha io fifiliana io mba tsy hisian'le problème financier misy henamizao ka hoe zero atao prétexte tsy afaha manao an'io fifiliana io ka voatery tsy maintsy manao tetezamita. Fa comme le fifiliana fa tsy tanaty projet ndrozy mihitsy fa le tetezamita fa nomankomany teo de déclencher avy amizay le problème iabiaby afaha manaporofo hoe tena tsy misy drala vatany tsika ka tsy maintsy miroso am'le tetezamita. Azotsika eritserety anatin'izay ohatsy le fait que misy délestage miamanjeky henan'izao ka mipetraky ary le fanontania ino ty antony manosika androzy, ino ty raha mimotive androzy hiplanifier an'io tetezamita io fa tsy hilitsy amin'ny fifiliana. Valitenin'io de tsotra avao mba hitanjaha manœuvre hitanjaha an'le fitondrà centralisé na ia ty antoko mipetraky eo tant que filoham-pirenena mpanao politique baka Antananarivo ro manday eo. Eto zao le fasanjalefako aloha ty fa fomaro koa zay ty vola hoe Percy malay olo baka Antananarivo, Percy malay Merina, Percy malay Ambaniandro fa ty olo samy mana ty liberté de pensée nataoko fa zay olo mivolan'izay mana ty liberté de parole, liberté d'expression, mana ty liberté de pensée afaky mieritseritsy an'izay la ohatsy ka intellectuellement confortable aminy kokoa ty volan'izay. Mazava ho azy la azontsika soa ty raha resahiko le mpanao politique baka Antananarivo ro resahiko etoa fa tsy na ia le kila olo identifiable en tant que Merina na en tant que Ambaniandro na ia ty misy azy amin'ny Madagasikara toy etoa. Ka araky le nivolaniko teo planification le olo tsy te hampihatra no tsy te hametraka an'io décentralisation io le resaky tetezamita bien au-delà le fait hoe tahitanjaky pouvoir avao, bien au-delà koa le fait hoe tsy misy drala henan'izao ka tsy maintsy manao tetezamita fa tsy afaky manao fifiliana. Naifitsika sady tsy tonga say laha mbo manantena hoe io tetezamita io ho latsaky ty tao raiky na ho 18 mois en tout cas par rapport am'le durée légale na tetezamita mba hanomana an'le fifiliana fa io tsy maintsy hihoatsy an'izay zay fa nijaly antsika sady zay le plan ahafahan'ireo antoko mifandamy hoe ia ty hatao président ny tetezamita, ia ty hamea premier ministre, plan koa ahafaha au mieux manafoana ny décentralisation io, au pire mampikoronta ty structurany no mampihenandanja an'io décentralisation io par rapport amin'ny lalam-panoenana. Fa indrindra ahafahandrozy misanka an'izay candidat potentiel afaky mamaly le hetaheta-mbahoaky mikasika an'io resaky décentralisation io satria idéologiquement tena mifanohisy tanteraky amin'ny ty fomba fahitandrozy an'ny Madagasikara no ty fanenteandrozy an'ny malagasy ankoatrindrozy io resaky décentralisation io. Mboromaro gn'antony azoko tanisa mba hanazavako hoe io tetezamita io tena planifié vatany fa programmé io fa iezahako tsy ho lava le vidéo etoa ka ty toy ny resaky toy zany handesiko am'le andininy faharoany le vidéo manaraky ny toy de
eo tsika mamelabelatsy azy bebe kokoa hoe ino tena antony na ino mana le motivation njozy amy raha zay ary ino tiafahaky mivola amizay raha volaniko hoe io teteza mita io planifié fa tsy hoe nohony tsy fisiandrala fa tanjaho an-tsay soa avao hoe mifanohy sy tanteraka amy fomba fisaina amile mpanao politiky baka Antananarivo io décentralisation io ka zay mahavy anjozy manao tous les moyens mba tsy hahatanteraka an'io mba tsy hahatafapetraka an'io mba hanafoana an'io ka la ohatsy ka teteza mita roa afaha mampihemitra an'izay de teteza mita roa atao ary tena atahoranjozy ty fipetrahany ty filirantsika amin'io décentralisation io satria la io tafapetraka eo tena impossible ty mampipoly an'io manafara zany hoe impossible manafoana an'io sasy manahaky nataony général Manantsoa tamy lafa tapre nialany président Philbert Tsiranana iny ary io décentralisation io la vo tafapetraka eo de vavahany midanadana hilira mandeha mana amy fédéralisme any nefa zay fédéralisme zay koa mbo anisany ty raha tsy day tsy saindrozy mihitsy. Amy video manaraky toy zao de handay fanazava lalidali kokoa mikasika ty antony mahavy mivola hoe reo mpanao politiky baka Antananarivo reo tsy hanaiky mihitsy nanaovantsika an'io ny hilira amin'io décentralisation io en tout cas ny hi-appliquer van'le constitution zay mametraky soa an'io resaky décentralisation io. Eto moa somary tsy de tiako loatsy manao azy fe zao somary hanasa anareo tsy salasala hipartage na hi-identifier ty namanareo hipartage ny video toy na hanao réaction amile video ataoko etoa la ohatsy ka hitanao fa tena tokony haparitaky le hevitsy satria initiativeko noho responsabilitéko ty mamboaka ny karazana video manahaky an'izao ka miangavantsika zao mba hanafasakia hizarazara an'izao video zao satria le objectif tsika toujours hampandroso no hilirantsika amy raha zay mahamedimety antsika kokoa ary hivolana zay raha tsy mety amitsika tokony fa tsy ataotsy amizay sasytsika henany ambava homa ampo mieritseritsy ary ka halino tsika tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany. Yep.